Bismillahirrahmanirrahim. Mancing lagi kita bosku di spot yang sama, spot dermaga Binuangan. Ini siang jam 10 siang. Kita kelihatan udang, daging udang. Dan ada yang nyambut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sambut dengan mesra, jangan dicekin. Strike bosku. Strike baru disambut nih. Oh ya, terus. Mantap. Ayo. Iya. Strike pertama bosku. Mantap nih. Oke. Lanjut bosku. Strike. Strike bosku. Kena. Alhamdulillah. Jangan mocel. Mantap. Oke. Lumayan. Lumayan gede bosku. Dalam nih. Oke, lanjut bosku. Dimakan. Jangan pada cuek. Makan siang. Trek bosku. Oke. Baru ngomong tarik. Alhamdulillah. Oke. Strike lagi bosku. Oke. Alhamdulillah. Strike. Wih, gede teman. Mantep amat nih. Coba mang, kalurkan mang. Coba kalurkan dalam mang. Wih, gede ya, lumayan teman. Babon. Trek lagi bosku. Bocil. Trek. Ikan kecil pun tak apa, yang penting strike bosku.
Trek maning.